Kanigade ko All India Radio Shillong ko kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ko kubor mentag step. Ka Sarkar Assam kan penmi ya ketup kerteng jong ka National Register of Citizens mentag sengi. Menteri Khana Ketenat Housing bat kampen roisor ke Sarkar Pedeng ule kendo iki hek ketenat penroisor ke Jela Meghalaya henin kesngi. Bat Menteri Rangba ke Jela Meghalaya ule shimbentah ke jing rakyat dap arpusan senem ka Higher Secondary Section jong ke Sacred Heart Boys Higher Secondary School Maulai henin kesngi. Ka kubor ke babnya. Ka Sarkar Assam kala penbet renti IKA kenang bagi beliau kila banpet iki kerteng lejong ha ketup kerteng National Register of Citizens ha kerukom bala pensuk. Ya kene ketup kerteng jong National Register of Citizens on penmi mentah kesngi. Menteri Rangba ke Jela Assam Musar Benan Sonowal ulong bagi beliau kemde ban khuslai lara ke kerteng joki kami ha kene ketup. Ulong syuk-syuk bagian sayo kalat ban ujor ha ke Foreigners Tribunal. Ka Sarkar Jela kan ajeng kersan leng bakaan ya kita ki bagi kerteng jongki kem syamlami. Ule tho ba ketenat korbari kala penmi e gejing tep halor kene ke benta. Menteri Rangba ke Jela ula kenturu iki breu ban penne e gejing syongsuk bar ula penpau e gejing sengongo iki breu ke Jela ke bela ajeng kersan ha ga jing penrong kerteng ha ka National Register of Citizens. Ya ki kerteng bala penrong ha ka National Register of Citizens on bo ha ki NRC Seva Kendra ha ki Circle Office bat ki Office jongki Deputy Commissioner. Menteri Khana ke Sarkar Pedeng jong ketenat housing bat kampen roisor Hardip Singh Puri ule kendo ki hek ketenat penroisor ke Jela Meghalaya ha ka jingidan rengkat Menteri Rangba ke Jela Conrad Kongkal Sangma bat Menteri penroisor ke Jela Meghalaya uba Hamlet Sondoling ha Yojana Bhavan ha Shillong nen kesngi. Menteri Khana ke Sarkar Pedeng ule keren ki projek bakongsan bansa sedang ha ke Jela bat yaki flagship program jong ketenat penroisor ke Sarkar Pedeng yaki bala pentrekam ha ke Jela Meghalaya. Hardip Singh Puri ula kular bon ai ke jingkershan bat kentu ya ke Jela ban pendep kloy yaki projek ki bala IT sha ke Jela. Ha gajing persyang ban penyo ikitup kerteng joginong tap vote baklem gijing bakla katkum gijing betha nak election commission kari leng baki common service center ban pentrekam ya ka electors verification program EVP. Chief electoral officer ke Jela Meghalaya uba FR Karkongor nen kesngi ula play ya ka EVP ha ka Mlem common service center ha ka district East Khasi Hills. Laban kedau hang ne bagi election commission kari kelawan ra ya ka EVP kenang ban penyo ya kitup kerteng nong tap vote baklem dan jing bakla. Kani ke program kade ban sedang ha ka sitrik unai lor menta ka senem kata la syai kesngi hado ka katsan trik urisau menta ka senem. Ka EVP kan rap igi nong tap vote ban kemi iki jing tip bala penrong ha ka tup kerteng nong tap vote. Habakran na kajing yalang uba FR Karkongor ulong ba ka epic kade kedulir ke babaro kinong syong syong kari kibalakot kat plus 6 karta baki day bandon kenang bakin yo igijing mentoy. Syosyo ulong baleng ba ka EVP laru ban ajing mud ha ka day bat ki polling station. Ya ke auditorium balaap la slam bha jong kisnong umsaw nong bri hak district Ribhoy ka Jela Meghalaya. La play du MLA ka nong po constituency uba Meral Bonds im ha ka balay ren rengkat kinong mikmat patba ki hek Sarkar bat ki breu kathan. Ya gani ke auditorium balatay ha ka jinglot ba saulak tengka lasna nak MP scheme bat lakmi lenti bagan ajing mentoy shikade ya ki samla kisnong. Hagani kesni UMLA uba Meral Bonds im ulu pentip baya kejing shnai ke surok na kesnong lailat marngar syado syakbet hagajing jerong ba katsau kilometer onsa sedang no asyen. Uba Meral Bonds im ulu penpau kejing sengongo yu MP syakalok sabha uba Vincent H. Pala ubala ay kani ke skim syakesnong umsaw nong bri. Ulat ke Jela Meghalaya utatha gata roy nin gesngi ula banjur halor ke jingdan kam ban ai jing hikai nakapor syakapor ki doktor kabanyarap yaki ha basumar yaki nongpang. Haba ai jingkan ha jingalang penkup kerdan kabalai bal penlong da ke Meghalaya Diabetes Association and Public Health Foundation of India ha Shillong. Ulat ula kentui ke Sarkar Jela banyai penlong yakum kini ke program ai jing hikai na ke benta ke jing mentoy ke emlang saalang. Ulat ula IT ki certificate ki doktor ka Body Security Force ki doktor nagi hospital ki Rushimet bat ki hospital Sarkar ki badan Hashillong bat ki Jaka Bamarjan. Kani ka kubor ka Wan Shapi na ka All India Radio Shillong.
Please tell me a life insurance policy that has premium, good bonus, and it's trustworthy too. Wow, so many things in one policy. It's not possible. It is possible with PLI, along with government employees, non-listed companies employees, and all professionals like CAs, doctors, engineers can also take advantage of PLI policies, that too with Postal Department's trust from 1884. For more information, contact your nearest post office today or log on to www.indiapost.gov.in. बिटिया की शादी मुबारक हो चाचा। आओ बेटा। एक बात बताओ चाचा, इतना सुंदर घर बना लिया, बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया और बिटिया की बढ़िया शादी के चर्चे तो सारे गांव में हो रहे हैं। ये बीच बीच में कहां से लॉटरी लगती है? बेटा, आरपीएलआई की ग्राम संतोष पॉलिसी को लॉटरी ही समझो। सही समय पर 3 पॉलिसीज ले ली और अपने हिसाब से मैच्योरिटी की अवधि तय कर ली, ताकि जरूरत के समय पैसों के लिए इधर उधर न देखना पड़े। आरपीएलआई की ग्राम संतोष पॉलिसी, मुनाफे का सौदा। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें। भारतीय डाक की जीवन बीमा पॉलिसी। Naga Shillong Station jangko All India Radio ngine beteng biangnya ke kubor. Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Conrad Kongkal Sangma hanin kesni ulah leje shimbenta haga jingra dap arpusan senam ka Higher Secondary Section jang ke Sacred Heart Boys Higher Secondary School Maulai Shillong. Haba ajing keren Menteri Rangba ulong yaki kena bagi day benlong ki betri shitam kenang bikin yo ya ke jing job haga jing im. Shoshu ulong banaki kendai lakngut ki samla haka jela tang arlak ki yo ban pule school bat college bat kumta ulong bak sorkar kan kenti we kejing don ki school bat ki college haka jela kamtam haka bedai bat kejing hikai haki kerdan basalor haka ni kejing rakhel penon buramru ikino hikai ki bladap arpusan snam ka jing shakri jongki haka ni ka school. Menteri Rangbado Kariu Narendra Modi hinin kesngi ulong baka jingken tho yaki eki hagarukom kabatay kadai kabau pediang. Habakran hagajing yalang Manorama News Conclave leng baka video conferencing Menteri Rangbado ula kentu ikilat patay kubor bantre kebenta ban penyaso iki breu kibakran yaki jat kitien boper. Menteri Rangbado Kariu Narendra Modi hinin kesngi ulong baka sorkar kalabot thong banbo khatar hajar sanspatli ki Ayush Center hakalengkari. Ulong baka sorkar kala persyang banbo ya 1,000 terli kum kini center tang ha menta kasnam. Haba ai ke kusnam yoga ha New Delhi Menteri Rangbado ulong by Iway Point San Lak terli ki Health but Wellness Center laple hakalengkari. Narendra Modi ulong baka Ayush kadai upaya baskem jangka Fit India Movement. Hagini kejingelang Menteri Rangbado ula pelat dru ya khat artli ki stam sa akan mau ban ai buram ki riu syampang bat kinong sumar Ayush. Officer IAS bala Rangba Rajiv Goba ula shimti thama ya kam Cabinet Secretary hadin kejing syong thatno upike senha. Rajiv Goba ubalapa sa kesenam syajar kendai spa prapuar na kejarkan kada jong Indian Administrative Service ula jubat teng ya kam Home Secretary ke Sarkar Pedang, Secretary ke Tenat Penroisor bat Chief Secretary ke Jharkhand. Ula jumi ikmat ke India ha ke International Monetary Fund. Ke Brazil kalakhang kumbahan ru posngi ya ke jingthang ya ke jaka bani open khod ya ki na kedau ke jingkem ding ke cloud Amazon. Yakni lo hukum lapan mi dau Presiden Jair Bolsonaro. Kiri ke South America kene kendo hakatayo banwan banyak keren ya kene ke jing e. Satellite jong ke India balapha asya ubnai Chandrayaan-2 ulanang let kamshajan jong ubnai. Yau new satellite la trishtom ban penurlong ya ke jing temu dagi start science bat ki engineer ka ISRO. Bat kato ko kubor kalakot akan ke step ke belawan chapi nak All India Radio Shillong. Ha kapor prabajeng ini so ke Delhi Station nak benta ke kubor ha kaktian Hindi, ke banbot ke kubor ha kaktian Pareng, ha kapor prakat san minute. Ngipen kan mawi pi ginong sngap ba kapor prashteng nak ke station, pinyo ke kubor nak tanch te lam mingi ha kaktian Pareng. Sngop haban ap menta ki kubor na Delhi, kapor menta kala jandap artan praduna san minute.